Zdaj bomo za ogrevanje naredili sklop 4 vaj in sicer skipping, sklece, veseli jaka in počep. Vsake po 30 sekund in koliko krogov? Hvala, ker si mi dovolil. Vse to bomo ponovili 3-krat. Gremo na delo. Gremo. Začnimo z ogrevanjem. Intervale imamo po 20 sekund, 3 kroge in začnimo. Čakaj. 2, Prva vaja skipping. Ja, srednji skipping. Takole, spet srednja intenziteta, tako da mečkan poženemo kri po žilah in si ogrejemo telo. Tako. Evo, še 5 sekund in gremo na sklece. Gremo na sklece, gremo. Lepo počas. 1, 2. Izvajamo pravilno, dvigujemo roke do vrha. Še 4 sekunde. In zaključimo. Gremo naprej, veseli jaka. Gremo. Spet srednja intenziteta in gremo po zmožnosti. Ampak ne si lagati. Še 5 sekund. Sledi počep. Hrbet je usločen. Gremo kolena malo na ven, v smeri prstov na noga in medenica pod pogačico. Naprej skipping. Gremo.